Mantap jengkol guys. Pelem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa guys, Dahardi ya aya tumis kangkung, lalabana aya terong bulan, aya petei, ikan asin balitung, kecap jengkol, kejo juga kerupuk. Oke guys, sebelum kita makan, sebelum kita santap, marilah kita baca doa dulu. Baca doa dimulai. Amin 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 amin. Langsung santap aja guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kangkung guys. Mana putih. Mantap jengkol guys. Pelem jengkolnya guys. Mantap. Banyak guys. Mantap ya guys. Tumis kangkung lok asin, lalabana petei yang terong. Mantap. Kerupuk juga guys. Piang ini. Peteinya guys. Pelem amat ya guys.
Pakai ikan ya guys, pakai ikan bali tuh guys. Sangu pelem. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.